Orang yang bertakwa sini tama-tama labiku nasa pong Allah Ta'ala senantiasa menjaga sholat. Angka si mata patatungi sampajangi batongan nada budena watuna bawa biasa ulan ramalana maka si sampajali mo watuna. Namoy sa liwan na ulan ramala pada ye. Ulas sawa lagi makakatipa kasi nasa maga iya mo tupuang isompari watuna ulan ramalang iya matutupuang isompay sa liwan na ulan ramalang. Pada mo itu pong Allah Ta'ala. Jadi kung kamo pamakokwehe maseke itaon rio lo liwa seke na iya taunge. Liwa pakadi na iya taunge makadi taon rio tapi liwa pakadi na iya taunge wadi mo pati aku tanang-tanang maga baraka na ulan ramalan na siri nas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummati Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sinina tama-tama lebih kuan rengi sila sursallah kong kehadir. Sitin aja si pemeri pataraka tanra asukuru kamarajata lori sisi raja kuasa nganapung Allah Ta'ala. Nasabab pamasenan rang itu pak kamasena lori paridi manang. Atau pada angka si rapi isi pulu-pulu mak dapu-dapungang. Rilalan na an ramalabiye tentu na digagaya katai saliwan na rioran na pung Allah Ta'ala. Ilahi anta maksudi waridah kamatlubi. Pung Allah Ta'ala mi itujuan rang itu pariuran na pung Allah Ta'ala malak daikuran no. Makoto paro pa imam masalawakin rang ito pa mapasalama rikiringa masa lori alimalabina nabita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebagai Nabi uswatun hasanah akacura lori paridi manang mamagi-magi na saba angkata makacuri alimalabina nabita sallallahu alaihi wasallam. Mancaji wisaba na sabari na wading ilulungang asalama kang iriduwe wanuah. Ya dari itu salama kiri wano lino makoto paro salama atau kimati riwano akhirah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sininata mata malabi kumanan rangi sila sursallat kong ke hadir. Alhamdulillah pada hari ini saya tadi mendengar dari Pak Ketua bahwa pengajian istiqomah FKAS ini perdana setelah bulan suci Ramadan. Alhamdulillah ini ulangi ulas sawalang. Tantun na uko ni ulangi melo irita buana ulan ramalangi laba maka da ang kamu garo buana kamu garo bakas-bakas na ulan ramalan laba rilalan na yulas sa walang sini na tama-tama labi ko tantun nangka insya Allah tantun na pada angka buana ulan ramalang irasaka rilalan na yulas sa walang agir buana ulan ramalan sini tama-tama labi ko jadi iya tu nak kata situngan na ulan ramalah siri naso iya naritu nilorang ipong Allah Ta'ala sari komengi ang kaki bertakwa ipong Allah Ta'ala. Makanya itu siri naso nasuruh ipong Allah Ta'ala mapuasa dia nasuruh bawangi. Tetapi ang kakatana. Ibu, oh ibu, aga pa siya katana na tumapuasa batu na ramalang. La'allakum tahtakun na palamanan ni anggota FKAS la'allakum tatakun. Meloy po ng Allah Ta'ala yung bertakwa ki. Makanya inaro meloy paresa makada berhasil mogir puasa ta bawa kilo ko takwa. Ilalan na yung lasa wala sinin ta mata malabui ang kamuy gero puasa ta waktu na ulan ramala bawa kilo ko takwa. Yang kanya inaro may paresa makada tigero nasa po ng Allah Ta'ala orang yang bertakwa. Pak sinin ta mata malabui ko perlu tu ipahang makada iya tu rile bo na iya tanay maka tu iga tau tita tapi di na mana na salang maka tu iga salat tita tapi di na mana na matapa maka tu iga tau matapa tita tapi di na iya mana na bertakwa na yaporo melo yamina say sini tau mata malabi ko tu melotok ki salang melotok ki matapa melotok ki bertakwa iya na may pares sa ilalan na leta termasuk kepada diri saya pribadi maka dan kamu giro takwa rilalan na leta selepas kita
melalui bulan suci Ramadan nang kaki kulalan na bulan sawalan kami gero takwa. Tega nasa pong Allah Ta'ala lil muttaqin, maka day pong Allah Ta'ala allazina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang bertakwa itu nasa pong Allah Ta'ala allazina yu'minuna bil ghaibi, matappa polir anude eni tay mata yang kay pura na palattu kang ale malabi na bitta makoto paro pong Allah Ta'ala na kura malabi. Tega ya sengan ude ni tay mata bu. Pong Allah Ta'ala ka denang kanita mata tapi makada agamata tapaki makadang kaya sa pong Allah Ta'ala. Suruga neraka denang kanita mata makadami ustaz tanigi-nigi tahu. Matana itimbangan na malak decen na maringang itimbangan na dosana mutami na suruga pamasina pong Allah Ta'ala. Nigi-nigi tahu matana itimbangan na dosana maringang itimbangan na malak decen na tame lanar nakapacarana pong Allah Ta'ala denang kay rita suruga neraka tapi makada agamata atau pakije makadang kaya sa surugan kaya sa ranaka. Apalagi dosa denang kata umite makada magatoha bantu nero ya sengi apala maga bantu nero sengi dosa. Iya. Ang kaganggota majelis taklim istiqomah biasa mita ya sengi dosa. Degaga tahu mita ya sengi dosa, degaga mita ya sengi apala tapi makada ya agamata tapaki makada ang kaya sa dosa ang kaya sa ngapalang. Iya. Na yato na romanca di persoala sesa poleri. Umak salangi makokwe, iya miji melo na taparibu, iya nitay mata. Iya ko kagade nitay mata, saman na bata-bata, saman na makuram matapa. Bendenge makada pengurus na majelis taklim istiqomah FKAS. Nigi-nigi tolong mapengajian, iya ko pada pura ki mapengajian pada ala ki sambako lisu. Kira-kira pano ka boleh? Pano? Nasaba magay, iyero kagajan, cika kaganita mata. Aja mo bawang, nasamba ko makadami ba pangurus na FKAS, nigi-nigi tolong mapengajian FKAS, istiqomah. Ya ko boleh ki mapengajian pada polengi bo kasi litere. Mega tolong. Nasaba mayro jan, cika kaganita mata. Na yapa meron na sangyali malabi na bito sa salam ko to si pulu-pulu mako siya tama-tama labiku padahal luar biasa padila luar biasa palana siya tama-tama di manca si papalolo dosa. Majalis makfira anrota papalolo dosa kutulo si pulu-pulu maring kalingalinga itu junaga mata mako kwe. Na yapuro gaga dia ni tay mata gangkan ya sekok mani. Makanya siya tama-tama labi kumanan rangi sa salat kung kahari. Itulah orang yang bertakwa nasa pong Allah Ta'ala rilana kurang malabina dari itu matapa polir yang udah ni temata. Makanya utanay ki bu matapa mo ki polir yang udah ni temata. Iro dendre orang pengi matapa mo ki. Alhamdulillah berarti berhasil ki bertakwa. Kemudian yang kedua siapa mata malabiku tega pinasa pong Allah Ta'ala. Orang yang bertakwa itu adalah wayuqimunas shalah. Senantiasa napatatus sampajannah. Orang yang bertakwa nasa pong Allah Ta'ala yang dari itu angka patatungi sampajana. Tega ya saya patatu sampajangi malakda ijaga iruya sengi sampaja bu denay pasabo-sabo. Iruya sengi sabo-sabo madari masung pajalur na lupe masung pajasara masung paja mangaribi si matin rubawas ini nasung pajangi sa. Balang-balang sabo-sabo. Orang yang bertakwa sini tama-tama labiku nasa pong Allah Ta'ala senantiasa menjaga sholatnya. Angka si mata patatungi sampajangi batongan nada bu dena watuna bawa biasa ulan ramalana maka si sampajali mo watuna. Namoy sa liwan na ulan ramala pada ye. Ulas sawa lagi makakatipa kasi nasaba maga iya mo tupuang isompari watuna ulan ramalang iya matutupuang isompay sa liwan na ulan ramalang. Pada mo itu pong Allah Ta'ala. Makanya siya tama-tama labiku yan ang paralu ya paringarangin senantiasa kita menjaga sholat kita. Sebab magi sina tama-tama labiku inaro ya sang ibadah sampaja 5 waktu sina tama-tama labiku. Inilah salah satu ibadah dena ding iwakileka bu. Dena wak diwakilekang. Dena pada tu pas sidak wak di mota suruh anak ta makada sidak kanga jolo na aku masigia.
Wadi mota suruh apota makada tulak balanga yolo na ako masiye. Tapi ko sampaja abu dena coco ya wakilekang. Dena coco isuruh laketa makada iya ko masumpa jalur ko paganda memang diwe kedua. Patuji itu nak dena coco. Iya idi yang ke laketa. Ya. Dena coco. Iya, sabab magai lakai na jama, bayi na jama, tomato na jama. Pasti jama mana ngiru ya sengi sampaja limu waktu. Nah yan harusnya tama-tama lebih ku perlu peringarangan lo di sini na agak tasan sumpul lo termasuk diri saya pribadi pada si peringarang-ngarang ilori keluarga tim karena ini amalan nafsi-nafsi. Maka dan guru atau pandrite iya patunai pakang keki amala taleng ya ko makasingi sampai jali waktu. Batongan nada namo makasi pasida kata makasi sakata mabasa kinasa tawe malabo kinasa tawe tetapi iye sampai jali mawatue makura kasinge dena makasi bateta jami maka de reguru to pandita pada milo na rita bawa miro apalanna ibadata lengi na de na irule mal na saba as-salatu miftahul jannah as-salatu miftahu kulli khair. Iro sampajange pak guncin na suruga, sampajange pak guncin na yamanan na dicingi. Makanya sini tama-tama lebih ku senantiasa kita saling mengingatkan. Maka ada orang yang bertakwa berhasil ular ramalata siri neso angka kisi mata patatungi sampajange de na yami bawa ilan ulan ramalata tapi isaliwan na ulan ramalang. Itu orang yang bertakwa nasab Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga maka dari Allah Ta'ala wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang bertakwa nasa pung Allah Ta'ala yan narito malomo, mabasa, pasu isesa polerisiage egan na papedali na pung Allah Ta'ala. Jadi kung kamo pamakokwehe maseke itaun riolo liwa seke na yataunge liwa pakadi na yataunge makadi taun riolo tapi liwa pakadi na yataunge wadi mo pati yaku tanan-tanan maga baraka na ulan ramalan na siri naso. Nah sama magai orang yang bertakwa itu mabasa malomo pasuwisesa polerisiage gana papedale na pung Allah Ta'ala. Dito na kada pung Allah Ta'ala bu asida kamana ng papedale ko. Dito na kada makanan pung Allah Ta'ala. Sesa isang sesa di manusia siagi. Sebagian sesa makade pung Allah Ta'ala asida kang sesa polerisiage gana papedale na pung Allah Ta'ala. Napa ni madari makutana te maka de ini kaji para lu masidakah dikasih simu pitau sogi itu di masidakah ternyata sini tama-tama lebih ku namutan niya tau sogi na suruh pong Allah Ta'ala masidakah namu di tau kasih sia na suruh pong Allah Ta'ala maka de pong Allah Ta'ala zina yunfikuna fis sarai wa darai asidakah ki baik riwatu masaginata makoto paro riwatu macipita baik riwatu sogita makoto paro watu kasia sitah. Nah, sabab maka iro yang masih ada persoalan mental biasa-biasang. Itu tidak ada urusan orang kaya dengan orang miskin deh kagak urusan. Angka tahu sogi liwat sekian angka tahu kasiasi tapi mabasa. Iya, angka tahu mabasa itu tidak memandang si kaya dan si miskin sabab maka itu mental. Yo komita kita sogi makokoy liwa besana deh itu na watu na bawa sogi na liwa besana. Waktu namo patu kasiasi itu tahu na liwa memang na basana. Yo komita kita usogi makoko liwa kadina de itu na waktu na bawa sogi na liwa kadina waktu namo patu kasiasi na liwa memang na kadina. Waktu namo patu kasiasi na liwa memang sekena. Akhirnya iwere warampara pole ripong Allah Ta'ala tatamba sekena. Makanya ya ko tatana angka tahu tatana makana makanya di tasida kan akada kasih mo pa aja kada upamu pa memang sidak ka ya to nasa ko ya sogi matu sidak kay mana aja tama balem itu. Pak ya ko makir nang ya ko maseke tawe ko kasiasi liwa seke na ko sogi itu. Ya ko matapa taparati kamoy. Taparati kamoy. Sama maka itu mental. Biasa-biasa sini tama-tama lebih kuresa ng mabasa malomo masidakang ipapedalin na pong Allah Ta'ala. Napa ni makadati pong Allah Ta'ala tanya to je makada iro ya sengi dalle bu warampara padui patania. Namo tanagata mi ya satui papedale itu. Tumicawa mi. Pasidak ka to. Tanagata mi sini na tama-tama lebih itu bisa menjadi
Sedekah bakaya kongka masara-sara bali bolata. Namola mi bali makira-kira pasidaka tu. Ampai tu si dia guru bu ya kotolot turu bawa-bawa ki piso. Aja tuli kompe-kompe mita bawa. Dia na mariga bawa ki kompe-kompe tapi bawa ki piso kakamawa di duku-duku aga. Kakamawa di duku-duku. Manca di pasidaka mana nge bu? Jadi malomo masidakangi sesa poler sege pada nasa na ibu maka namo tu cawa-cawa biru tapi pasidaka tu. Tabassumuka fi wajahi akhika sadakah. Cawa-cawa biru ta lari pada ta. Rupa tahu itu pasidaka. Nah katunga je tau bu, namo je cawa-cawa biru. Nah sekeka tu tumi cawa na je matu. Mana kaje tau ti mata mus. Makanya sih teman-teman lebih ku. Luar biasa itu pasidaka sih teman-teman lebih ku. Cawa-cawa biru. Wadi jaji pura tahu malaga ambo anak-anak. Wadi jaji pura malaga indo anak na masuma motor-motor na micawo ko itu micawa to lagase sa ir masalah onro kasina yaro ya sing cawa-cawa cabir makanya sila tama-tama labiku tapi taliwa-liwa ki di tau sogi ko cawa-cawa cabir bati meta sidakkan taliwa-liwa ki makanya sila tama-tama labiku tapakan jaki orang yang bertakwa sila tama-tama labiku malomo masidakangi sesa polir segai gana papadali ng Allah Ta'ala. Jadi itu catata bu sesa dito nakadapong Allah Ta'ala ya manang. Bahkan makadaan reguru tataw panrite namo manihata sidaka mana gagatang angketa katan ni makokowe dito panacapu papadali ng Allah Ta'ala unroy gana papadali ng Allah Ta'ala ridi. Yemini orang ng Allah Ta'ala yanaritu sesa. Itu yang ketiga tanda orang yang bertakwa nasa pong Allah Ta'ala nari itu mabasah ya kung kamu pa masike berarti di mo pa ya ko tanah takwa nari pong Allah Ta'ala. Kemudian siya tama-tama lebih kumanan rangi sila sarsalak kung kaya tega piyang kampa makanya pong Allah Ta'ala wal kaziminal gaiza. Orang yang bertakwa itu sini tama-tama lebih ku mampu menahan amarahnya. Dia napacay cairang. Dia napacay cairang. Dia nakana dia namacay. Marak jito tahu ko digaga China bu. Bahkan mancaji masalah tahu ko digaga China. Iya mi ko berhasil ki kalola yero caita. Situngan-tungan na barubay pace cerangi mancaji tawarani. Ya ko berhasil ki kalola yero cai mancaji tawarani ki asan na. Tapi ang kami tu tahu tulima cai degabun turu na pace cair. Ibu. Oh ibu. Biasa ki mi tahu pace cairang. Biasa. Tega ito na. Iya mana nagaw ko jolo. Jadi itu. Jadi mampu menahan amarahnya deh itu nah karena dia nama cai tapi mampu menahan amarahnya mengontrol emosinya. Nah ya tuh ada marah di sini teman-teman lebih kue. Iro sangi pacecera bu tahu tu lima cai. Tahu tu lima cai. Ya apa tu ko macai ki aku lamba-lamba lisu mak di bola ambo anak ta lalana memang mo. Iya pak biasa tu aronewe madari tatian nasu mangaribi subuh pinalisu. Jadi lalana memang tu macai. Ya ko macai ki ako lamba-lamba ya nata masumpajang makutu-kutus ya nata masumpajang lalana memang mo. Acaiki je bahkan makadali melabi nabita ya kumur 10 nito nga anak demo panasampajang baba sitina je. Baba sitina je madari je maparotesto apo tatubu. Madari maparotesto anak ta makada maje na katulian do mubaba made mubabati amboku. Jadi itu mancaji masalah. Makanya ini jolo tomato mak beri contoh. Ini jolo tomato mak beri contoh napa isuru na nae maka kanja ka isuru na nae lo masumpajang ipodangi maka daina loki metu masumpaja si bawah aja na isuru bawah napa di dia talo. Makanya sila tomato wala bikumanan rangi sesalak kong ke hadir. Jadi acaiki ya kong kamakor. Iya lalana memoto tu macai tapi yang kami matu je tahu tu liwat tu ngapa ceceran na. Tumicawan aja mah tu macai mopi. Iya. Makanya siya tama-tama labiku ya aja na iya. Imana. Kemudian siya tama-tama labiku itu yang keempat.
Nasang pong Allah Ta'ala, orang yang bertakwa wal kaziminal ghaisa, menahan amarahnya aja na paceceran. Jadi tahangi emosita, tahangi amarata na motu matu wadin itu macai tahangi. Maka ustaz ya aja paceceran. Iya tinggal iya kada aja ta paceceran. Mudah-mudahan kita mampu semuanya itu. Terutama diri saya pribadi. Jadi saya tama-tama lebihku. Kemudian saya tama-tama lebihku mana rangi sila salat kong kay hadir. Kemudian maka dari pong Allah Ta'ala, orang yang bertakwa itu nasa pong Allah Ta'ala wal afina anin nas. Mudah memaafkan orang lain. Itu orang bertakwa. Nah, ya Tuhan di sini na teman-teman lebih. Mudah memaafkan orang lain. Inilah orang yang bertakwa nasa pong Allah Ta'ala. Milok dampat tawe pasti ya dampengi. Iya. Deni lo dampat tawe ya dampengi atas apalagi kau milok dampan memang nih. Makanya dalam agama atas ini na tama-tama lebih banyak perintah memaafkan daripada meminta maaf. Baik hadis maupun Al-Quran lebih banyak perintah memaafkan daripada minta maaf. Kenapa seperti itu sini tama-tama lebihku? Nasabak ya ko ya dampengi ni tawe di naga urusan. Batongan na melo milok dampat to di na melo milok dampang. Ya ko idi na dampengi selesai persoalan. Na ya to na rumah kerjing. Ampai rajin na ya jama-jamangi surga pamasina pong Allah Ta'ala. Pewala na. Amalangit sa surga kaya dampengi tawe. Angka na kasi di waktu sahabat na 15 na bita, matangangnya 15 na bita tuda-tuda mapakoy nangka tau tama. Rima sigi tapan aja lo memang ya 15 na bita makaday sa suruga ye. Si suruga. Talungas sobar turu-turu makoro, herangi sahabat ay makaday agak turun malan na yero. Sahabat si dia magi nang kay panas sa ko na bita man jadi sa suruga. Agar romalan na. Nakada ay lo kinasa mitay jadi melakukan penelitian naloi bola na bu baka makban ni talumpan ni talungas o ko bola na iro sahabat aban ni talumpan ni malam pertama sini na tama-tama labi ko na perhatikan ay dito je gaga na piyo dito je no to masung pajatang ngabad ni bakang ya minuto waktu nami masung pajasu bunoto ya pada pahada di moto mi ba masung pajasu pura dito je gaga malang khusus na piyo ay malam kedua ay mako matuiro itu je gaganasan iya mi ko subi no to masung pajasu malam ketiga nang kalinga lalu yung ngaji bu na iya bati na mengaji batogan na di na pada bati na iya sahabat mengaji liwa kanja na bati na iya to mataliti na iya to italiti akala tanya ko ngajian na miaji nasa na tama na ijami tama suruga tanya tuje bansa na tawa ding ijami tama suruga ay caw italiti bu nakuta na sisang ko malabina na bita ka isuro na Allah Ta'ala sahabat aga ji ero amalah tamaga ng kanapanas sa ki ale malabina na bita tama suruga nakadairo sahabat ay panas sa din dito je gaganasa khusus sahabat dito je gaganasa marjing agi tajama kumaturo tajam ujama masumpa aja ki masumpa jama tu mapuasa ki iya mapuasa matu masidak ka ki iya masidak ka matu para minasa jama-jama je karena pastian kanasa mo pigaw magi ng kanapanas sa kale malabina bita mutamil na surga pamasin ang pong Allah Ta'ala nakala den re sahabat ipanas seta masuruga ang kami maje nasangnya sahabat amalat tuli upan nandungat tungka lokuri aliuraku rimon ridena panasang umatindro pasti nasa wadam pangamanas sini na tau pureta sala loria selama siso selama perputaran waktu 1 hari ang kay makdampengi sini na tau ang kay pureta sala loria lena dan ini sulit marajingnya onro rajin na nangi rampeng amalang isa suruga niyan ro amalan ni sahabat mancaji wi isa suruga ijami tama suruga na sale malabin na bita sa salang sa masusami bu makawata bu ya kung kataw pura pa diri nya wata na ya dampe makawata makaraji makanya siya tama-tama labi kumanan rangi sa salak kung na yato na roman sa yaguruang maka watang iro yasang imilo dampa sini na tama-tama labi ko maka watang iro yasang imilo dampa tapi liwa pa tu rajin na madampang pada terpatau maka tu watang itu yasang imilo dampa tapi liwa pa watan na madampang pada terpatau makanya ipancaji wi agurong iro maka ada aja na capak-capak pa dirinya wana pada terpatau
Aja nih capak-capak sulangi nyawana pada terpatau. Aja nih capak-capak si salah-salahnya pada terpatau. Iya, ya moro je bawang sukuru kang dia kurapa bu pak detu kagak tahu si salah-salah di. Detu kagak bu, betul apa tidak bu? Atau kurang betul? Ai kurang betul wita. Makanya ya harus lihat teman-teman lebih kok kakak mana si salah-salah. Dia itu nomor agak si salah pendapat tahu si salah pah tapi aja jita taruh mitah. Iya ku para lu sapa kilalang untuk siap dampak-dampak ngesisa. Agak sana sija. Sapa kilalang untuk siap dampak-dampak sija. Aja tak taruh mitah. Pak pendek mete tu pendek mega pak di hati. Pendek mega curita aja. Iya, makanya siya tama-tama labiku sapa kilala sa rekwamang yang kaki wading siya dampak-dampangang masija. Wasangi makade elo-kelo na darata, jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama. Makomo lawatue na demo pa na to siya dampak-dampang gangka matau ngangi si salah-salah. Liso kiri pamasina pungalataran ng kamo pataw yewa si salah-salah si kira-kira sila da mo pi mapasilulungan ko sa rimon rin na pungalataran dito tapakanjaki sija ya ko ang kamo pa si salapah tujung, ang kamo pa si salapah dan sebagainya. Siap dampak-dampang dan itulah arti dan itulah sesungguhnya orang yang bertakwa nasa pengalatar. Sila tama-tama lebih kumanan rangi sesalak kung kay hadir. Kemudian apalagi tanda orang yang bertakwa maka dia pengalatar wallahu yuhibbul muhsinin. Wallahu yuhibbul muhsinin. Majapuna tu pengalatar na puji tawe na rekuang kay mapidicing. Na puji ki pengalatar kung kaki mapidicing. Allah menyukai orang yang berbuat baik. Apidicing. Teka ya sama pideceng bu maka buat deceng si lengat tu si bawa mawala deceng. Ya ko makanja ita welok ko idi na tu makanja matu iwala mi tu deceng sana. Mabasa ita welori di na tu mabasa matu iwala mi deceng sana. Tapi ya ko maseke ita welori di na tu mabasa idi iroyasa maka buat deceng. Ya ko majai atin na ta welori di na tu makanja ako alena iroyasa maka buat deceng. Na bicara caki tahu na bicara kanja alena irya sama ka buat decing. Inaro sila tama-tama labiku wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka dengan orang yang berbuat baik. Na puji po Allah taala ya ko angka ki si mata mapi decing. Asi kira-kira siya tama-tama labiku mudah-mudahan dua na ulan ramalang ya dari itu takwa angka manang ngilori pada di manang termasuk kepada Pak Bicara. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan status sebagai lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Na inapa na pasiruntuk pong Allah Ta'ala mati di surga pamasena pong Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq wa la tawalla salihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.